Thian le unaute in lodam tlan ka be se vo in po hi sound system lam tuitan khan hai Sennheiser Wireless XSW version hi Bihchian na karon nei do na hi kumnga ruk lai ka man ve to tho ani a atha em a kha kan en cheng do ni chon ka soi to khan music lam thil tele software lam thil karon ta ka thiam bere ka ti thei bere ti na kha ni lova mi ten tangkai puita ka ti ron ta kani a ke ai thiam tam takin omang ti ka hria chuan ka soi fiah lo te tam tak omanga ka cover vek seng lo te omanga comment section a hian ron soi ula ai fiah in ke pang ka lo tangkai pui do ni ti kha kan soi non le duwa chuan hei sa po hian tong kam bung ron nga ke ni mi zo hi chuan tong kam bung ro kan nga vak lova gain volume ti te ke ni chuan ti rin na kan ti vek te nga ya khang kha chu in lo study ve theni online en tur om vek ani ti kha kan soi duwa heta in muang hian tu na hian current price hi zathum le som ko le pakwa Canadian dollar before tax ania hami BLX version ho ai kha chuan claim in atlom ti na ni som thum vel ni atloma amai ro chu athen chun hian du zo ka sure ho kha heta a review na kha chunga in muanga volume up and down na omta chu heta hen signal indicator vel oma chun ta hen battery hi omtel ka du em hei hi soundboard mixer tang khan battery kha an mu thai the ne mixer thu tan khan he Sennheiser battery low to ni so thla ngai ni so ti kha an mu thai nga la ka soi to in Shure wireless a kha chun battery tu na BLX4 a hi chuan om lo ni dual version up dual receiver up khan amar chu BLX4 kha BLX4R zo kha ta kina review po kan nenga khata zo kha chuan battery amu thaina omani ti kha kan sei non le duwa hei hi tha mai a chuan heta hen sign button om ta tan power button oma hei channel select na ni scan na ni a chuan nunglama po en le tai la hei hi DC 12 volt cho amanga power bank pon ran the hei power cable organizer ani a switch adjustable ani a tha hei chu tone ani a remote pilot tone ho ne hen an da pula hemi ear monitor hen kan adjust nan da ve tel thina hian da tel mak ka ti kho pa chon hei mai le line input om ta hata tang zo ka ila chuak do ni kha chon line ai switch anga ya hei a switch na ni a XLR mang do ni jon XLR hi mic an tiklang puita a mic ve mang don po ni la mic output atangai out tir don nge line zok line khai a switch thaini kha ka karon soi fiah lenga chuan heta hian hi a transmitter chu ni a operating system range hi up to 200 feet line of sight ni line of sight omjia kha chu ka soi fiah to thina Shure wireless ka soi pokhan 200 feet tania Shure wireless zo ki chu hei zo kha chu 300 feet line of sight ni a line of sight ti omjia chu receiver le transmitter hi ain hu thai turani dang tu ban wall te kong koi te om turani lo angil chata an soi line of sight 250 feet in kara chuan range ha chuan man theini ti khani a amar cho signal interfere tu te oma kara te ma khoi te olek le dang tu te lo omania hei ain hu thei lo ani kha chuan 200 or 100 leka po khan signal hi ain mu don lo ani ti kha kan hriat kha angai ni chuna pani hian pau half pound vel chawni chumale ta website hen om veka chuan AA battery pan hi manga AA battery pan hi manga Shure wireless karon review masat zok BLX khachu kan enchin chuan he Shure wireless te hi chu AA battery kan 14 hours it around thaita achan chu ta chen LED pakhat ma kha om hran lwa po na po hian eng mu thaina tur khan achunga chon oma kha po khan turn off rang ta hei hi enchin taila website ta hian AA battery ni a an man hi at up to 10 hour a day ni battery pak athari vo chon 10 hour chu du thu sam takani 10 hour chu tok vi wa ka chun ka ngai ve ani ti khani a antenna type hi fix ani a chunga omchi ni a ka soi to ang khan he Shure wireless bo antenna som lo ka ti kha hi built in a chunga khan antenna soma hami range thlatak tak manchi te 500 feet te 900 feet manchi chon antenna sia pon da nga hetiang hi chon da lem lo ni compact hawai hi chon hei po hi chu tiang bok chon atlang point sa pho hian ko dan ten ne ke ni mi zo chon lamhara heta website hen an chin taila antennas po hi hen ko kher ni heng built in ho hi chu antenna is a switching diversity via internal antennas antita internal achunga hian antennas a om ti na ni chuwang chon achunga hian thil te ida khan rup ani chon a signal kha interferes don antennas kana man thai don lo ni chancho achunga built in antennas ni wangin atang puin tu na hei tere de khote karan hu zokang chunga hei ten karan mu zong che hei poi thare de khawni ta hei hi HDMI wireless ho ni ta hei antennas ne keep clear in ti kher khari hei achunga hen built in antennas om ta hemi mun te hi block lo turin an soi thina amaro chu Shure wireless le Sennheiser hian an ziak velem lo ziak tel ve se tha ka tia then khat khachon kan lo khu le dai thina ni kha puan ten kan lo khu te poninga chuan han enta ila
a quality hi the mm heta hen volume button hi omta a receiver hian soi fiah ta ila hei tuna Shure wireless tuna BLXi khan aliana 58 velen inchan ve ang deuh thoin alien vekani amala nunglam achalam vel po hi amar cho zang ma azan lam chin ang deuh tho vela chuan han en chiang ta ila hei ta hen scan na omta ka soi tong khan chun heta hen volume up and down ni me all some ma hin dakina karon soi fiah lenga chun a build quality po hi a 3 mai ni a solid group maya ka soi tong Shure ho le Sennheiser ho te chu tawa noimen kha chu fan lo ta noimen ho kha chu tau le lo ta mo hey a quality the ma chun ta hen cable organizer nei tel vetan cable hi ivet kualanga ivet kual to nuwa khan ta hian ivet lu chong hai DC 12 volt chaw mang ni ti kan soi le duwa chun hei switch adjustable hian ya hami switch adjustable ka ti ne chin ka soi kha heng hu re hi atlang pu hian amak ka tia hami ear monitor chaw hian kan manga mo ka te ta poin ta 3 dB to decibel to 28 decibel vedin i adjust sai ni mi switch hei chu i har china ngai khremayang volume khan ni fan lawani i o chhuah dan mo a pher dan le a hlom dan ang khani ta hi an dai makkatia chungka soi to ang khan hi mai tani tekhin na XLR tang zo khian mixer a iconic dor ani chuan atlang puin mai ta hini da anga volume hi ama ten bush apa plus 12 decibel hin volume hi up sa ti na nia chuan atlang puin ta hian hei zo khi quarter in zo ki man do chen hei an unbalance en ti le kur hin mutro chung hi unbalance ani awangin heta hian hei mang kher le do ni ka soi to ring pakhat chaw om mono RS ho hi TRS ni loin mo RS ho hi mangdo ni hei mono cable guitar ho den an mang chi khani ta guitar te chukan telia guitar ho mo mizo pa takino guitar ho ida kan man ho kha ania hei hi iman kher ngai ni tika kan soi non le tu ani khati khan mi hi atang puin ami quarter inch ho hi line ti tang puya XLR output zo ta mang don chon mic anti le tlang puini ti heya switch na an da ngala a thak hop mai ti khani a chon hnuai hen rubber pet om le ta hei chu ka soi je to ang khan heta in da ta table chunga te ate lo tol thak mai lo na turata na an design khani a chon rem chang em ta hian soundboard thutan khan heta hian battery hi a low to tan ron sendo na so battery thak ngai ni so adi the ti ngal mai thei ta ni an sign lo te mu the ta sign button om ta chuan ama hi han en le ta ila tuna a microphone zo khi en chiang oni hei khachu kan zo to in ka ria a thavio meya chun ka soi to ang khan ka soi mai te pa hei mi hit chuan hi ngai lo hit kha siam nam don lo wa in ventilation vel kha a om lo ni hei ventilation concept se ponda mi alo ni chuan a transmitter hi han enang oni transmitter hi soi tur tambi khop mai ta hian hei en ziak ko me Sennheiser XX wireless intia shortcut chuan XSW de chun W stand for wireless khani mai ta kha chu poimo ran lawa ole hei hi battery 10 hours so ani big ta battery hen ani na chan tur chu ta hian display hi alang ko wa hian battery la don ti hi chiang ani display battery exang person ngei la nei chun eng ben a ngei om chun eng channel a ngei om mo hakha ta na mu thai ve kan ya pon tang hian chun battery po a down lo pe en thenia ma ro chu tlang pin kan en chuang lo ni khamo he tuna Shure wireless khachu kalo la chinanga BLX PG58 or SM58 poni sel hai LED hi om ve lo ni chu achunga khachun LED chu om nan ma se me chewin ron enga hei chu hei LED hi ti hian om reng awang kan hian battery hi ala na don ti kha achiang ve sa hrim bokani ole a transmitter hit and ta ila apon lamai chen engwak ma om lo ta hian rem chang deuh hian mute button omani chen mute button hi oma thavio ta aseni mo chen mute ti na me ya chen unmute ni le mai tha agree ni chon amar chu hi aron pong deuh hleka hei tha ka ti lo khop mai mi ron pong hi attention tian lo an lo ti le zeu thina a he kal lo an ti le mo ti chhole na chang khate to si lova hei hi a convenient view na chungin a tha ka tilawa hai ai tle min millimeter khat velin ti thuk sele chu du thu sam viewang keima du thu sam mai mon siam to don chong loba chun hei hi en chin taila power button hi chu ka thakop mai he time power button hi a chen chuan hati me tuma power button taka hian ani lawani vanor chhawa ngai kher ti hian ku tin ivanor chhawlo chun accidentally entika mai turn off in turn on sual thai don lo tina ni choi va ti tur pon ti te hian va nem chhawangai second thum velin nem chhawanga ein turn off he tele avar te hi second thum vel inor chhole chuan a green chun in turn on le chun hi a red chuan atlang pin battery lawa heta tang pon battery lo kha chu mu thai thau ka ti kha khatiang chi khan secure tak hian da ve se ka ti hami a mute button hi tremin thuk de hlek ta sera han mute dona po trema kut tin ne loin hami more tips mo kan kut chung
more ne na ti kher nga hi wani se ka te tun hi chu hei ten a phar poi pon te nei a son thei tlata hei te hi complain na pakhat ani a chuan a capsule po ami a grill po hi build quality hei a khau kha khop mai Shure wireless ho ai khan a khau kha zo ka amar zo khau kha ta kha ngai khan lo thau bop bop tur ani lawa hei po hi du thu sam viewa hon hon lo kha tha he ta hian sign button te oma kha sign dan khana kina karong an lenga video khan pa pon koron da le tura ngai la hei sign na khana kina kan sign chin do ni ole han en chin ta ila te ni hong to pa hei korong ta hei chuan he ta hian that na chu receiver khan volume adjust na oma chu tiang bok chuan he transmitter a po hian volume adjust na omta a minus 10 20 30 decibel in omta ni adjustable 10 decibel step antikar kira 10 decibel step anti omja chu 10 20 30 ni topa 15 na da thailo ni 15 na da thailo tunan tekhin na 10 ani ta 20 35 30 ka tina 25 te 15 te 5 te omlo ni 10 top top ida jump top hata a volume hi haka tlang 0.0 hen ke chung ka da tlang puya chon ka soi to angin a battery hi chu AA battery pan hi manga hei po hian secure thakop mai a microphone model hi E825 ani hei hi handheld pa ngai wireless low cable chi po omta atha ani wireless low chi amar chu hei ada ami a model zir hina to vele ani E825 ani he microphone model hi ti khani a kha zong kha a receiver le transmitter a kan soi thei chu ni a chun tha ka ti lo ne pakhat le chu hei hi ke ni te pe chu mi kan ho kan phoya kan ona kan off le thin sia hei tun kha ko off ka phoi ta power hi i phoi piang hen i vuwa le hian ama te hian ti hian i vuwa chi hi aran on zel tho ni chumale tu nei turn off to ta power i phoi lo ni chuan second ni thum veli me chuan aron turn on le ta ni lo mi amar chu hi turn off eng ang ma la power hi i ona i phoi mo i off zeu ani chuan i vi lu le rual che hian ama tenen on ngal zel hei tha ka ti lem lawa a chan chu on off button an da ve loi box sia ka tia kha te kha ka complain ani o tu na chon le scan dan le sign dan hakan en chin do ni ole scan dan chu all sam tak ani a hetan antenna he tu ni chu in sign sa ti na ni ta in sign sa chon hemi antenna slem hi lang kha chon hei hi microphone ne in pair sa to ti na ni amaro chu alan lo na dan pakhat om ve le chu hetia i on to nu kha chuan hei hi i mu ni chon antenna slem hi mu chuan a in pair to a hei tuk chinanga so aron de zeu so signal in mu vek ti na ni a amai ro chu hei hi turn off ani ero chuan microphone hi i turn off chuan heta hian engma lang don to lo ni ole asken dan kha kan endoni asken dan chu man anga khasio sanate kha digital sanate kha bun to thi omanga khati ang che khan hei voi khati me chuan heta hian a band khai scan make ti na ni hei 10 selectable band and channel ani ta ngei man don 4 mi man don 3 mi man don a band a hian 2 mi man don 1 mi man don hei chu auto scan om khan lo ni mo auto scan om khan lawa khati khan hei a ben ani ta a ben hi tuna 3 hi lo mangta 3 hi a thaterin chuan 3 lo mangta i du to ani chuan a channel zo hi voi khati met lenga a phet lai me kha adjust na hei channel kha ti khana adjust the ni ti khani mangchin do na a thalo ni kha chuan i thlak le ngai ta ni 37 ani ta ni chuan hei hi i du thu sam to ani chuan voi khati met lenga a flashing to lo aron flash kha chuan i adjust lai mek ti na khani ta ka soi to ang khan Shure wireless ho re hi chu a khan pai me ko ngai ta amar chu tu na XLS version ho ka chu a sign na mo a hen om ta kan met zeu ta receiver a hen kan me to nuwa ten kan vadai tir mai ta sign na met pha khan second ni vel line sign mai ta ni chun transmitter jok microphone ka on ngai amar chu he Sennheiser te hi chu on kher ngai lo ni sign don kan tu na power ko off anga power off to nu khan a thim to ni ole power off to nu re ren he Sennheiser XS version bi khi chu transmitter zo khi imet masa tangai transmitter zo khi imet masa nga transmitter a sign button te ta mo a te hen om ta ka met ta ni ka met chi he sign imoi sign ta hian green red hi flashing a flashing che tia khan he sign button hi receiver mi imet chawang antennas le mi muta so green antenna so imuta a sign to ti nani chuan heta hian ama ten power direct in on hal hemi turn off chung ponin assign thaya a poi mober chu sign don khan i pair don ti teng bluetooth pair khan soi jok teng pair ti la all some sign soi lo teng hemi
receiver และเฮ microphone ฮี transmitter ฮีอี pair ดอนคันมออี sign ดอนคันอี turn off ให้ turn off อันนี้จวน off จุงอีติจวนมาเตอี turn on นังอามาจะอี on sign จะ on เร่งเท่าดอนตีนั่นนี่โอเล sign ดันขัดจินฮีอมก็ติดตัวค่ะอ่ะพอ mobile จูอี sign ดอนคันเฮตาเฮียน channel และ band ฮี select vector นัวเฮ transmitter ฮี sign button นี่เมตังอ่ะเฮตาเฮียน green and red and flash อ่ะเวลคันเฮ sign ฮี เมรัวคันอ่ะ in sign ฮะดอนนี่ตัวน่ะคันตีแรงอ๋อนี่อ่ะเฮตาเฮียน set ตาเฮียนben a hian 7 ka da tu na hen antennas le mathita ni achan chu ala inside lo a ben le a channel ang lo wangin ole ka sign don ta tun hi microphone hi ko on sa ta ni ko on sa wangin he chu ka set mayanga ka set to ta ka metanga in on sa hian heta hian in on muang aron flashing hey bluetooth po a flashing kan ti khamo kan zon dong khan a in flashing a chi khan he hi metang he mi sign button te hi imet don ta ni sign button kha in met chianga antennas le mu halang i mu hal to chon tun chu i pair fel to i sign fel to ti na ni a tu na hen audio signal po kha i mu thai to do ni a phe zeu zeu so audio signal kha i mu thai to ani ti kha ni a he microphone i recommend dita la ka recommend khop mai a chan chu kum li nga lai ka mang to a chonin shia reng tur chu eng electronic po eng thil po hi a mang tu jirani ke chu thil hi ka mang film kur thai khop mai ke mana ka man le lek phei chon chon min an ho ni po khan fel fai takin ka hrila ti dan zong zong an thlau chon an choi tur thu ten ti che chon an choi tur thu te kha kan hril vek kha chon ani po khan film kur ta khan lo mang via kum li kum nga je ta po he la chelawa ama ra chu man dana zir khan di khat cho apoi ti che thaya ni ni cho apoi ti che thaya kum khat cho apoi ti che thaya ni ka soi tuang khan thil kan nei hi hausa te kan ni lo phei chon kan ren kha ngai ni ti kha kan soi le du a kan channel te iron leng lu thin awang khan kan lom tak zet zet ani kan lome